Paldies for your voices, for good mood here, but I think we don't have time, or maybe we can. We have one minute left. Yes. Let's do. Yes. One question Yeah. from somebody in the audience, maybe there's time for one question, or they can also be outside. Yeah. Yeah. Paldies. Tagad mums ir 15 minūšu pauzīte. Pirms mēs turpinām ar nākamo lekciju no Kruzīnietēm, no Markas, kā ceni. Un tikmēr mēs aicinām jūs iet ārā, iest kādu bambūku un dzert kokteļus bezalkoholiskos ar nosaukumu, ar nosaukumu Aizdaugavas melni meži. Tāpēc tiekamies pēc 15 Oh, now 15 minutes break before Georgia.